lalelani, siyambonga uNkulunkulu ngamalungelo anikezwe abantu besifazane, kodwa futhi simgadu uSathane. Ngezwakala ngoba lento yokuthi kuyalingwana bayehluleka ukuthi kulingana uma kukuphi. Uyabo uma sisesikoleni sonke sabantu sonke, ngezwakala, kodwa kukhona uprincipal, kukhona uthisha, kukhona umntwana. Manje uma ungathiwa iprotocol ayikho, kungaba right? Nasesizweni kukhona upresident, kukhona udeputy, kukhona ama-members eparliament. Ngiyezwakala uma kungathiwa sonke siyalingana ngokuthi sabantu uNkulunkulu usidale saba ngumfanekiso wakhe, kodwa izigaba azilingani futhi asoze zalingana. Hayi, angizwa